1 jam dia mau charge saya 2,000. Jadi satu hari sudah jadi 8,000. Saya dapat dalam 8,000 daripada 2018. Dia suruh saya bayar. Balance saya sekarang dia kata ada 17,000. Bila saya tanya kenapa yang saya bayar semua tu masih banyak lagi kan sebab daripada 2018. Kontrak N9050 kata section 24. Dia kata what consideration are lawful and what's not. Perjanjian ini tak sah jika perjanjian ini ada perkara forbidden by the law. Contoh, you buat agreement, you cari lawyer. Ini agreement cakap mau jual dadah. You pakai lawyer. Jadi ini perjanjian valid ke tak valid? Tak valid lah dadah. Walau you pakai lawyer ke pakai apa pun, disebabkan subject matter of the agreement tu apa? Drug. Forbidden by the law. Faham tak? Jadi perjanjian ni tak sah walaupun agreement ni ada lawyer. Samalah dengan you punya agreement ni, nama itu Along. You pakai WeChat ke, you pakai WhatsApp ke, pakai lawyer ke. Ini agreement kalau ada dua benda. Nombor satu, itu money lender tak ada license. Nombor dua, interest more than 18%. Forbidden by the law. Bertentangan dengan undang-undang. Maka ini agreement tak valid. You punya agreement sama ini Along mengikut kontrak Act 9050 tak valid. Kenapa tak valid? Forbidden by the law. Law apa? 5/2 dia sebab dia tak ada license. Number 2, dia impose interest more than 18%. Sebab itulah by virtue of these two statute, you punya agreement dengan itu Along tak valid, void, unenforceable.